көмәген кыттылақтара ыңырылақ ылжыттар. Эхегини баргытын бүгүнгү өрүләк браханьягынан эби өрәктәһин педагогтара бәдерин саналарын атастахар күрәккә көн көрсүһәр үтө түһүлгелер өйтөрүттәмитнән итидик истеннек әгәддәлит бен көңүллән. Убиһи улуспут тохтанаһа күш көлли диханы. Ото бу юный профессионал ден бохоторутаата бохагалана турар ди коракка. Уже үс призер дахыт билен алраута тото көрөлөр көп болду WhatsApp-ны. Өсөдө местелер келе тураллары болду. Тато бүгүн компетентный жюрилар анамыттар өтөдү көрдүм. Аны нахашыдык жюрилыктар ден адар эреневин. Афанасьева Октябрина Федотовна, Андрей Петрович Павлов атынан сунтардагы бастыгы нөмірдәк орта опса өректәгенен музыкаға учуталар. Естественно, научный кайскага кыттыны ылыга Иванова Нюргустана Прокопьевна, Борис Николаевич Андреев атынан Элгейтәги региональный музейно-экологический кин эби веректәген педагога. Художественный кайскага Зоммер Вера Семеновна, Надежда Михайловна Родионова атынан сунтардагы оғжоғырын сайынырар кин эби веректәгенен педагога. Художественной кайскага кыттынылыга Иванова Фатина Владленовна, Алексей Андреевич Иванов күнде атынан кутана орто опсо өректәгенен осколатын эби өректәгенен педагога. Торубияларгар качықта оғылар кытта үлігі кайскатыгар бүгін кыттынылыга Данилова Нюркуяна Анатольевна, сунтардагы анал коррекционный опсо өректәгенен оскола интернетин учуталам. Естественно, научный кайскага Еремеева Мария Афанасьевна, Леонид Андреевич Попов атынан Арылах агротехнологической орто опсо өректәгенен осколатын эби өректәгенен педагога, химия, онна биология учуталам. Өсө бир хынылыга Васильева Саяна Артемовна, сунтардагы гимназия эби өректәгенен педагога. Конкурспут атада этеринен сүрәхтерин оғларга аныр педагогтар биһиги инниптигер көн көрсәрі, опыттарын атастахары, сатабылларын көрдөрәрі, долгуя күйдә тураллар. Эһиги бернилә үләгәтигер оғлу кәрәгә үтүгә угуягыт, үәретәгыт, киндер инники олуқторун кайскаларын ыяккәттен берәгыт. Бу бүгүнгү профессиональное мастерство конкурсугар сүрүннән эби үрәктәһен педагогын үләтен изюминкатын көрдөр йоккыт онна кайттак огларга сүрәккатын аһаргытын җөллөр сүбә гыналы ден әрнәбен онна бу бүгүнгү үрәктәһигә эге ким кыйлах белемнәх әрәдемәккә баргытыгар ситихиләх үләне барым.
tüner, otmastınlar, tüner, sizde oran, tınlar diyenler. Antarktida ekspozitsiyaları görüyordu, Canlahan Kamsız Sarmaydır bağların, onu görüyordu. Filipinler'in sınıfa, çocukların müzeyine girelim, gördükleri olur. Dia ayo kabut müzeye tasvirine göster. Kime bir de çıktı da bu müzeye gel. Daniye çıktı. Kim? Daniye çıktı. Молодец. Sen de tarafı هو خجلك فتى ودنا شو الموزي بتوع موزي دي بالله ختنا بموزي ترجع توصل في العلاقة борис николаевич андреев كان بو بالديك энтузиазм учутал Рассказ проходил дело и его друзья. Готовы? Тишина. Evet, kurduk. Sтой, Таня, Егор, ты там? Да. Но прежде чем мы начнем, я вам скажу, что надо быть очень аккуратными с краской, с кисточкой. И мы еще в конце будем работать феном. И надо быть осторожными при работе с феном, потому что мы можем обжечься, если у фена может быть горячий воздух. Да. Надо помнить, что нельзя направлять воздух друг к другу. Хорошо, ребят? Такие как маги, обычные работники и еще из животных динозавры. Они едят мамину еду и передвигаются на динозаврах. Молодец! Проект Сайнары. Да, давай, как называется? Ух ты, покажи, конечно.
Ага, называется Анит. Какое красивое имя, да, ребята? Ага. А необычная планета это. Так кто в ней живет? Никто. Ее еще не открыли, да? Она необитаемая. Так, что значит, если никто, то ничто не едят, да? Ага. Хорошо, молодец, Айнара. Садись. Расскажи нам. Так, моя планета. Моя планета называется Афродита 1901. На ней живут инопланетяне и роботы. Они питаются там ягодами, фруктами и что там растет. Они передвигаются на ракетах, летающие машины и кидают ракеты. Очень интересно, очень. Молодец, Мирон. Планета у него прям такая красивая. Давайте все покажем всем. Биһиге хайдах сугар бутан тутулуктакчы. Өссө биһиги ие битиге олонно мылын теңге наачыга релакс продукталары. Би киниттен олус үрдүбүт, олус астынныбыт, кини эдериттен, кини үлетин көрдөрбүтүттен, кини мастер-класса чал кайыттан, кини багарар баганата элбегеттен, онна улус балахыйнятыгар хуагате, олгунан баран республикатагы балахыйняга бар, онон педагогический дебют номинацияга 3 жыл педагогический стағын толалик педагогтар ыккардыларыгар бастакы степенях диплому онна куратка барар путевканылар Васильева Саян Артемовна. Сунтардагы гимназия театрын салаячыда. Естественный научный хайскага диплом 2 степенях лауреат атын хүппүт педагог дополнительное образование Иванова Нергустана Прокопьевна Мбудо Эрмес. Научная хайскага лауреат 1 степени. Он на республика барар путевканы тутар. Еремеева Мария Афанасьевна, педагог дополнительного образования Арынакской агропрофилированной среднеобразовательной школы. Болла Сунтардагы коррекционная школа педагога Нургуяна Анатольевна Данилова.